Cenjene dame, dragi gospodje, ljubitelice in ljubitelji nogometa, prisrčen pozdrav v družbi Sport kluba. Pred nami je zadnji dan drugega kroga Prve lige Telemach. Pred nami je tudi prva tekma Olimpije v Prvi ligi Telemach. Vsekakor nas zelo zanima, kako bo ekipa Sava Miloševića opravila svoj prvi test. Ni odigral najbolje proti Birkirkari, tole pa je dobra podaja za Aldairja na desno stran. Dober strel! Aldairja ni še konec nevarnosti, sprožil je Zilkić. Tomić išče Aldairja, dobra podaja in tudi krasen sprejem in tole mora biti gol, 1-0 vodi Olimpija. Po odlični podaji Aldairja je v polno meril Petrov in Olimpija vodi z 1-0. Težko rečemo, da zasluženo, kajti Radomljani so bili najmanj enakovredni. V 17. minuti srečanja pa je torej Petrov dosegel prvenec v dresu Olimpije. Tole je bila dobra kombinatorika, na to pa Gal Primc ni poiskal prave rešitve, se pa akcija nadaljuje, strel proti vratom in tole je gol! 1-1 v Domžalah. Radomljani so izenačili, Andrej Pogačar pa je dosegel prvenec v prvi slovenski nogometni ligi. Nekoliko nezbrana reakcija v taboru Olimpije in Radomljani so torej izkoristili tule Korun, ki je kot kaže napravil napako. Poglejmo še enkrat. Toda nogometaši Olimpije so žogo dosegli, sedaj pa veliko prostora. Tomić za Petrova in tole bo velika priložnost za nogometaše Olimpije. Petrov gre sam, Petrov strelja in brani Šugić. Na to ni imel pravega prostora, niti ne dovolj rešitev. Gal Primc sedaj strelja, tole je bil vrhunski strel in izkazal se je Nejc Vidmar. Sta dobro igrala v prvem polčasu na trenutke, sta dobro kombinirala, predvsem pa sta se držala obrambnih nalog. Tole je priložnost za Radomlje in brani Nejc Vidmar, ni še konec nevarnosti, ostaja pri izidu 1-1. Tako agresiven denimo tule Tomić, ki je hitro stekel naprej in sedaj našel Zilkića. Zilkić je dober v igri 1-1, poda Zilkića, pa strel proti vratom. Olimpija je zapretila, toda Radomljani so se obranili. Kajti to je že druga tekma Radomelj, na kateri kažejo svojo moč. Tole bi lahko bilo nevarno, priložnosti ni zadetka, kakšna priložnost za Cerarja. Pa Boači znova. Sešler. Tole je dobra žoga, priložnost za Nukića, ki strelja, toda na mestu Šugić. Nazadnje pa je nastop oplemenitil tudi zadetkom, če bo seveda ostalo pri tem, da je strelec on, če ne bo nemara. Zadetek pripisan Korunu, priložnost za Radomlje, Varga je streljal. Gal Primc, ostra podaja Primca, nevarno je bilo, Vidmar pa odbija. Pa ja, na koncu, ko gledamo, je točka dober rezultat, vendar pa glede na potek igre bi si, mislim, da zaslužili tudi 3 po prikazanem na igrišču, po ustvarjenih priložnostih. Vendar pa na koncu pač ne bomo gledali točke v zobe, moramo biti zadovoljni. Moramo pohvaliti fante zopet za borbeno tekmo, za taktično dobro tekmo in pa seveda pohvaliti publiko, ki je prišla v velikom številu. Pa sigurno da smo mi želeli više, ali mora se biti realan. Ja sam rekao pre utakmice će biti mnogo teško i da su druge ekipe mnogo namještenije od nas i stabilnije i to se pokazalo na kraju kao tačno. Mi smo možda mogli prvo polovreme da završimo sa boljim rezultatom, kad se to nije desilo, u drugom smo imali sreće da ne primimo gol. Na kraju smo imali par šanse, ali mislim da je nerešen rezultat realan. Još uvek fizički, kao što ste vidjeli, ne možemo da izdržimo 90 minuta. To je jedna stvar, druga stvar, ovo vreme zaista ne pomaže. Treća stvar, ovo ne govorim kao opravdanje, nego kao jednostavno činjenice. Sve ekipe koje iz Slovenije, kao što ste vidjeli, igraju u Evropu, imaju problem sa fizikom, jer čekaju nas rivali koji su motivisani i koji su fizički besprekorno spremni i nije lako izaći na kraj s njima. Imaju mnogo veću energiju jer je prosto imaju, mi smo je već potrošili u četvrtak, imamo ponovo četvrtak i ovo o čemu pričam verovatno će razumeti najbolje Mura ili Maribor ili Domžale koji igraju isto tako evropske utakmice.